Kahnyo Trap Youth Council Northwest Khasi Hills mentakasi kalaong baka pediang ya kajing penkiu kerdan ya kamairang civil subdivision Henry kami hab jingmut berkata ke kerteng jong kani ke district ke bami naka civil subdivision. U presiden juga HYC Northwest Khasi Hills ubak job lang karnayor ula kentu ya ke sorkar ban aino dakwe ke kerteng ya kani ke district kumbale lem hakisnam baladap. Bat kajingwan kajungi api gelat kubur hagibidi bat kakerteng distrik hangtai ko ke division kajungi nagaliang kajungi hakpor ni don haku ipat igunhon seng balang ngali don betalang nadu bang isang menihi usam arjat khanar te suki poski hakjinga dinti kajungi ngidon iseng haken hun juga HYC dan ngidon langru hakerteng juga HYC Northwest Khasi Hills District ngilaju Buddin dia kini Kimat District lingba ulukar meri bat kumju segbri jong sorkar nadu arjar khatsau nagaliang kejungi ngim semlaklat ngiai kenmau kini kejing pengemau kejungi bariman dia ulukar meri kejungi hagibdi berkejing don kam cu pajba jungi yang distrik te hagni singi pemerintah lingba gani division jong sorkar i pendap kejing kemen berkesi sungu yakni armut kilokar mali ibla tri sitom borba rengkan kalang bangi ban ya budin yakni gimat hadu bekedolong hagni singi pemerintah bat yakni distrik on supply hagi sipo trik mementau benai arjar aku tenak liang kejongi ke HYC nasai ke singi sipo trik nyipidiang sengop hai ke distrik banyak kemen menisat lang batki Henry nagaliang jong ke HYC kekua bat ka ajingmot sorkar sengop ha ban penkelai kerteng namar ba kakta ya keborom ke ijot jongi Kibahap pok civil subdivision Maranghi borok way namar ka Eastern West Khasi Hills District kami habi bat ka kerteng ka ba ngingisim nadu ka ba ngiyo ik jelam khalia ye kerteng juga district kami khalia laan hai kompas direction tikumta lada ngimbu ya kerteng West hagni ke district ka batman ngi skutu bagni ke distrik bengsiwa kande ke Central Khasi Hills District batlatang ibu. I'm a part of a member of HYC Northwest Khasi Hills District. On behalf of our new district that we are just getting now, we are appreciate our local MLAs that they have doing a great job to get this district, new district. But we from the group, from the HYC group, we came here not to oppose anybody here, not even to reject this district. We are welcome this district with a warm heart. So, but the thing that we are come here, if you look the name of the district, we have seen that given this name to Eastern